paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Masapol amalpas ko na ito eh. Kani, sa payawan ni Banang. Ay? Angkail. Ay. Parbangon pa'y lang yung matdakan di tao eh. Ilip-lipas ko na ito ipapag. Ha? Agar-aramid ka itipapag mo dito yung sirok tinyaw? Wala. Naimbag pagtugtugawan. Kaya pag-idan, no iti aldaw. Ay, tilar aramidang matangkail. Ay, presko ti angin dito. Kurug. Mala, nagdagan ka dahi tangkail. Di ka kadipay mapanay di barangay hawlang kail. Ay, nasa papay. Agpalpata pa'y dito ayan tipapag nga inaramid ka. Panawan ka pa'y nga raod. Kita tadi ka makaturog di tawi. Uwan nga raod. Ay, anay ko. Anay. Ti ulok. Ang kalinteng. Angkay, okay ka kadilaing? Wala. Ipankalangan di ospital. Ospital? Wanang kail. Diyak kayat? Ay, madanaganakan ka. Natupakan ti ulo mitinyaw. Ha? Ay, umay ka ng kail. Isagana kung ti masapsapul mau, taipan ka ni di ospital. Sino ka? Anya? Hindi na ka mamaw. Siyak ni Kwaro ka kaanakam. Kaanakan? Apay ada kaanaka? Anya? Magkaisa maka talaga to yan. Apay? Kasi nalipatan ni parenting ni Kwaraw. Anya? Tiyan muna, saan nakanakan ni Kwaraw? Kahit nakakatkatawa ka di dayta? Yawanan, namnisya siguro ni parenting to yan. Si kaman mo ti matupakan ti ulo na iti bunga tinyaw. Ha? Ouch! Ay, nagsakitin nga. Ay, nasakit. Naututlaunay to yan. Numuna takas lamang asar. Ay nabadaong aksidentay tinapasamak. Agbain ka kumamot Ay, basol na mutla nga. Apay nga mina nangaramid iti papag na iti sirok tinyog ngay. Kasano natupakan iti bunga tinyog ti ulo ni Kapitan? Ay natinag ka no tinagango a bunga tinyaw. Kabayatan ti panagpalpalpa na iti papag na iti sirok tinyaw. Anya, naimbag at may salaang abunga tinyaw. Wan nga raw, swerte na tasaan napuuran, ngam tiriga na. Napukaw matan tilagip na. Anya, no kasta, nahamni siya. Wan maray. Kasanon nga iti trabaho na kas Kapitan? Barang maimbagan mutlaang Na loss of memory gayam itan ni Uncle mo nga inting Kwaraw. Day tatipod na, umian. Di na kun malagi pa kaanakan na. Kasta? Ay, nagsakit para kanyak ti kasta, oy. Ay, kat ikararag tayo ang agimbag tumatlaang. Wala na. Anya ngay nga raw, no di kasta. Ay, kaasimot ni Uncle mo nga inting no kasta. No kayat mo ang makasarita. At dadita salas, nakaid na iti sopa. Anya? Kas iti sigawd, nakaulimak, saan nga tagtagaray. Kanayon nga adayo tinakaiturungan ti imatang na. Alaman nga ron, inak kasarita, iso tigagarak nga imayan ditaw eh. Di ka pa ilagayam nakaluto iti pamigatan ta. Ay, kitsi ka na. Apay, napanamaya nga may nabigbigat. Napana nga ron gimatang ijetersina ni Marikwanang. Itay ka pa'y bigat arimuar dito'y balay. Ita, anya orasin ngay, alas 10. Kahit si Kangay, day talatan manok mo ti aprusam. Di ka pa ila nagluto mag. Nalpasa ko na nang ilaban ito'y bigat. Agluto ka mo tayo, no kaya't mau. Day talatan manok mo, anak kabaod dita sirok tilang ka ti amaw. Ha? Salbag ka kiday. Kumusta kayon, Kapitan Inteng? Ay, mayat ba? Hanggang tinawagan na iti Kapitan. Apay, Kapitanak?
Katwan mat ngamin, Kapitan. Ay, kasjay aya. Ay, naimbag pa tayo nawagan nak iti kapitan. Apay, asino ka aya? Di ka am-amo. Anya? Ay, sus! Talagaan na amnesia kayo gaya man, Kapitan. Mapan ka di pa niya, uncle mo nga inting, barangay hall ko arag. Napan ka numay. Apay ka day, tatabadaw. Ay, kunak no saanin na. Tauray siya kung ti sumukat ang kapitan. Naglastog ka matay. Ay, awanay, disqualified din niya, uncle Mau. May imbagan tumot lang ni Uncle. Nga ta, ay, di pa lakit agpasukat. Nubilang tada sumukat kan kwa na. Timot la kagawad na Ay, ibagam, kani Mari Kwanang. Ha? Anya ti baga? Agtos da ko'y kamilangan na dua. No asino kada kami, ti sumukat akas kapitan. Anya? Patpatsyamot day di akabadong kwarog. Mabalin aya. Isumat ngamin ti kunana kanya kagawad. Gapula ang tanaam ni siya ni Kapitan. Tila ibagbaganan. Win nga raw, makapasuron ti aramid na. Ay, kastala ang ti sauna. Taawampay na pasama kenkwana. Danto aldaw na. Sana may sa ti aldaw. Naku namon, kwarog. Agkayo waramanin dagiti bulbulong tilangga di taparangan, tuyen. Tapay kuma. Ay kat alam ti karayid tayong kawalisan. Tadikit masikuran dagiti manok ko nakabaod ijay. Adda pa na. Iso asikan timang sagad no kaya mo. Anya? Sigay, panawan kan. Napanin na talaga ti bakbakitan. Ay, siyak balangan ti mapanagwalis. Ay, takon dito'y sirok ti lang ta. Nantagwalisa man dito'y. Anya tinapasamak na natuyang. Ay, ti makanawhan na sa kaniba daw. Napitpitan ko araw. Ha? Ay, ipanak ko may di hospital ko araw. Ganay. Naderderin ti sakay. Unag pa iso tataba daw. Ay na, nagbanglo ti lang ka. Ay, yak nadlawan na loong magayam ti sinalbagalang ka. Sige, mabit lang. Tayo nakalaan ti tricycle ka, tataba daw. Iyalaan ka ni ti sarukod mau ba daw? Ay, agyaman naktuyang kasapula ka talaga ti sarukod. Sigon iti doktor, mabalin mo ti rumor itangal daw. Ay, huwag nga rod. Hawaga mo na ni Kwarog nga agsundo ka data. Sana parikot da ita, amuna. Ay, nasayat nga rod no kasta. Tinay marigata na kamag na. Mala, aglisi ka basit dita, tay simpakon dagitig kamit mo. Nagpuskol matan ti bungon day ta sa kayaw, tataba daw. Ay, huwag nga rod. Ay, tuloy konto na di balay mitag paimbag, Kwarog. Ay, kasano ngay amasukatan yun ni Uncle Kapitan. Ay, si Kamit. Natupakan mo titibunga tilang ka dita sa kayaw, di kay makapag na. Ay, agimbag tumoy lang da ito, Kwarog. Di kay ito makapagtusda ko yung kinikagawad kwa nang. Misulangin ti sumukat kini parenteng. Manjakon. San mo't lang amabalay ti pampanunutan, tataba daw. Di sinalbag mo takwaro, guys. Ay na ba daw nagbalatakin ka dagiti sinasaom, si kanto mga main. Uray ni Kapitan, natupakan iti bunga tinyaw, katawaam kiday. Ay, tuya. O, anya nga ita, si Kamoy tinatupakan iti bunga tilangka. Ay, huwag nga rod. Madigayam, di naramid ka. Talaga, Madia. Iso apag nakmamday ta. Gusto na. Aw, hanggang. At iti bunga tinyaw, gana ito pa kiti ulom iday. Ha? Winarwar ko matan ti papag mo iti sirok tinyaw. Ay, malagip kon. Kwaraw. Ha? No kasta, ininutin nga agsubli ti lagip mo, hanggang. Ay, uwan. Ay, malagip kon.
Si kagayam ti kaanakak. Agyaman na kang Kyle. Kamaudyanan na. Nabigbig na kamatlangan. Ay, naimbaglangan. Ta nagsubli ti utak ko. Naimbag matlaangan, ta nagsubli ti lagipyaw, kapitan. Ay, ewan kagawan. Nasayat mo't. Tapno saan nasublatan ni Kabadog ti kinakapitan yaw. Imbaga na dayta? Kitwan, imbaga na kano ka ni Kwaraw. Gapo, tanam ni siya kayaw. Loko na dya pare badong Apay, nalaka aya. Pakaragsakan nanto, pa'y tipan naka-amnesia. Talaga maragsakan na kang Kyle. Ta nagsubli ti lagipmaw. Ay, mabalin ayamot. Asaan? Una, ay na. Delikado gayam ti agyan iti sirok ti adabungan na anyaw kang Kyle. Ay, una. Ay, naku namun. Kinuray ti lang ka. Nakabutbutang ti agyan iti sirok na. Ha? Amuyo ka day. Natupakan iti bunga ti lang ka ni tata ba daw? Aya? Why? Kat nuuray la na ospital. Gapo iti pan nakatupak na iti bunga ti lang ka. Ay, kumusta nga iti sakam? Amin artilyo ti bunga ti lang ka paray. Ay, kastoylot na pare. Agsarsaro ko dataw, magna. Ay, sus. Nagbalinin atalo ti sakam. Muna takatawanak pa yun, pare. Ay, masurunak yung kanay. Eh, makita, masuron ka. Eh, di siya na amnesia, katkatawaan na. Ay, di ka makapaglibak, ta ado ti nagipulong. Ay, sorry pare. Pagbababaw ya akong tinaramid ka. Ha? Na ito'y siguro ti dusak iti naramid ko king ka, pare. Ay, ng panagkunam siguro, paray. Nalakat ti kastangar aramidam. Numaminsan, agamiris ka ngamin, iti ibagam. Pare. Di mo katawan, ti padam ataaw. Ta di mo amo ti sumaruno amapasamak, o. Ay, wun nga rod, pare. Pakawanan na kuma, pare. Win. Pakawanan ka, pare. Ay, agyaman na king ka, pare. Agpipin na kawan tayaw. Ta awan mo ti makuna perfecto kadatay atat tao. Ay, usto ka, pare. Nimbaglaki din takasking ka ti kumpare. Hala, di mo ararami din, numaminsahan. Win, pare. Kanliklikan tayo mo ti agyan iti sirok ti lang ka. Win no sirok iti nyaw. Win, pudno ti imbagam. Ay na, tatabadong. Saan ngamin arumbeng akatawam ti madian na pasamak kin ni kapitan. Rumbeng kit di nga agsisinakit ken nagtitinulong kayo. Takas ta tinasayaat nga kakarura. Ala sigay, dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesia Tumlig. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.